Sana nganatura na talawibu kini Moirani Vanua. Juga sana nganatura na Tibunda. Juga sana diuliusa ni tambanan ni Obisa. Turangan na Divisional Police Commando Western. Juga sana diuliu ni Mataiwalu na OIC RFMF na Moirani Vanua. Sa juga sa talangan na iliuliu ni tambanan ni Wimarroy Fiji Correction Services na Moirani Vanua. Sa juga sa na Kanda kemudian ni Sandaro Cina Isulu ni sama ibu adengu juga rawan anonda songo ni bananum yang singa ni kuah lalu cita satal tunga na babi ni binaka bike muni nandara juga na Isulu na ngonongo ni toko ni ke mamisa juga na tabu balik ke mamisa daro Cina Isulu nanonda songo ni bananum ini singa ni kuah. Umandana babi ni nakabuana turangan na CEO ni Lautoka City Council. May dingo masachi ko na nanonda bolya niya na sigani kuwa na kena durumi sachi ko na lomani tawoni. Anda babi ni binaveira. Nanda dingo masachi ko na salute. Kena loko bisachi mo na boleh ni na sigani kuah. Isa juga sana matabu balebu na turang na marama ni babin binasa talangan ni racu na suri na sigani kuah. Nisa bula binasa ka bula binasa na Leoni Songo so tielu wesu le na Moirani nonda Vanua. Matabu binasa ni kuah na katini ganduan ni singa ni bula wa November. Singa ganda ubana numigina na biyambaki kena sama ida na bi World tini matai ni bollebu so na First World War mai barani se kamai sentegi na kena bandin ni bola bandin dina kilai na boswa Peritania na matais kamai sorugina na matai bolo chamani so na matai bolo na itla be ir na matentu se matentu nganga dogobata nelais. Ladies and gentlemen, this important event officially brought to an end the First World War. As we all come to know by now, this event took place at the 11th hour of the 11th day of the 11th month of year 1918. The first Armistice Day was celebrated at Buckingham Palace in London on the 11th hour on the 11th day of November 1919. But after World War II, the name was changed to Veteran Day in the United States and to Remembrance Day in the British Commonwealth of Nations, including us in Fiji. Ladies and gentlemen, hence the Remembrance Day. We are commemorating today the first of the 2 consecutive minutes of silence we observe at 11 a.m. Our local time is dedicated to honor the roughly 20 million people who died in the war, and the second minute is dedicated to honoring those who are left behind, who are generally understood to be wives, children, and families left behind but deeply affected by the conflict. Today in Fiji, Remembrance Day, as is also affectionately known as Poppy Day, has become a memorable day to remember the members of our armed forces
who died in the line of duty, including members of our police and correctional services. So we pay homage to our departed comrades today. We also pay tribute to their widows who are growing in numbers, but who have become the lifeblood and agents of change in many of the branches of our ex-servicemen association, not only here in the Western Division, but all over Fiji. Dengan revi medlabutina babi ni binaka, kemunisa na tinanda, na numuni solieti na numuni ngauna, kemunisa na banda, di na nga ni sa libu na ngauna sa tarambi na idolo-dolo ni kenangarabi na numuni indui matabubali. Kenda sa na siga ni kuwa me baka ni sa warauta itigo na nonda official program ni nandua na nonda vitalano na talano session na resel ni otingo o na numa me usati ni eke na no bosa kami nangala itarayani na nonda vitalano so na ulutang bimbi me baleta na kenangarabi binaka na nonda isongo si housekeeping matters na kena wasaba peritania na resel. Sa maso ni mata nito, kano kumaso talaga, nirna kunya na baka di kumailo malaing o nonda turanga kay na marama, sa may kadibi na non rambula na daga ni tigo beso tutaki, na vea say bura so, tabakaki na nonda bitulmani. Lest we forget, we will remember. Inavaliw.